Dobro jutro. Nalazimo se u jednom od čak 59 salona Prima namještaja diljem Hrvatske. U društvu sam Amadeje i Karle koji će nam reći novosti u Prima salonima. Karla je dio dizajn tima koja osmišljava programe namještaja koji su dostupni u svim Prima salonima diljem Hrvatske. Pa koje su to novosti, Karla, u Primi? U svim Prima salonima do 8. lipnja traje akcija Mjesec kuhinja. Za sve naše posjetitelje pripremili smo uštede od 50% na kuhinje po mjeri i 35% na modularne kuhinje. Naši prodajni savjetnici također vam mogu ponuditi uslugu izmjere u vašem domu i izradu 3D prikaza vaše idealne kuhinje. Ako se odlučite za Prima kuhinju po mjeri i Bosch aparate, očekuje vas perilica gratis. Kakve se kuhinje možemo pronaći u Primi? Osmislili smo modularne i kuhinje po mjeri u različitim stilovima, a razvijene su, kao i sve naše kolekcije, u skladu s potrebama kupaca i trendovima na tržištu. Svi modeli kuhinja se ističu efektnim dizajnom, a bogate su funkcionalnim rješenjima i odgovaraju na sve želje naših kupaca. Najvažnija odlika naših kuhinja po mjeri je njihova prilagodba svakom prostoru. Kuhinja koja nastaje u našim salonima zaseban je projekt u potpunosti osmišljen baš za svakog kupca. Svaka je drugačija jer je rezultat prostora s kojim kupac raspolaže, njegovih želja i navika. Na koje sve načine kupci mogu prilagoditi svoju kuhinju? Naše kuhinje osmislili smo u različitim stilovima, pa naši kupci prvo, ovisno o vlastitom ukusu, odabiru model kuhinja koji najbolje pristaje njihovoj idealnoj viziji interijera. Mogu birati između modernih minimalističkih, klasičnih i retro kuhinja. Dostupna im je izuzetno široka paleta boja i dekora u sjaj ili mat izvedbi za fronte kuhinja koje mogu kombinirati s korpusima u raznim dekorima. Ponudu boja neprestano širimo u skladu s trendovima u opremanju interijera kako bi naši kupci u Primi uvijek pronašli rješenje u skladu sa svojom inspiracijom. Boje elemenata prate odgovarajuće radne ploče i obloge na zidu, a pažnju smo posvetili izboru ručkica kod kojih smo osim izgleda birate i završnu obradu. Na izbor imaju i bogatu paletu dodatne opreme za elemente kako bi njihova kuhinja bila što funkcionalnija i u potpunosti se prilagodila njihovim potrebama. Kako do idealne kuhinje u vašim salonima? Sve kuhinje koje možete vidjeti u našim salonima osmišljene su i proizvedene u Primi. Vlastita proizvodnja omogućila nam je da maksimalno izlazimo kupcu u susret i potpuno se prilagođavamo svim zahtjevima. Za sve koji su u potrazi za idealnom kuhinjom, pružamo posebne usluge kako bismo im olakšali taj proces. Na raspolaganju vam je besplatna izmjera u vašem domu koju možete dogovoriti u svim Prima salonima. Naši prodajni savjetnici po mjerama prostora i željama oblikuju također besplatnu 3D vizualizaciju po kojoj se u našim tvornicama izrađuje željena kuhinja. Amadeja, danas je posebna srijeda u Prima salonima i web shopu. Što ste pripremili? Danas obilježavamo još jednu primamljivu srijedu, obilježenu posebnim uštedama za spavaće sobe. Pripremili smo uštede od 40% na naše tapecirane i box spring krevete, te 50% uštede na naše madrace u svim Prima salonima i na webshopu. Za kraj mjeseca pripremili ste jednu proslavu, jedno slavlje. O čemu se radi? Tako je, proslava počinje sutra i traje sve do 31. svibnja kada slavimo preuređenje našeg salona u Čakovcu. Pripremili smo uštede za dnevne sobe koje uključuju 30% uštede na naše Coco Maison dekoracije za dom te 40% uštede na naše tapecirane garniture, regale i komode. Hvala, Amadeja, a mi vas, poštovani gledatelji, pozivamo da idealnu kuhinju pronađete u jednom od salona Prima namještaja te da iskoristite posebne akcije za opremanje cijelog doma.